2. Testing 1, 2. One, two. Hallelujah. Pala watu afapeo ya inisio ta fao ya sei fa uru fale mai la to tonu fa mbol. Patalo fatu ni neita yao ile angale leo le tua wa baba ya tfo suro le tino ya lewa to tala mai mafia mai neita yao ya tanto te sauni tanto te tapo ya tu ile tua ya o te fatalo fatu le sunga ya pastala peau ya malole on sa ya te lua wale tai o le tanto ngā luenga fatalo fatu fo ile paia mal mamalu ese tupu matamali fale polo tofinga o fale tua matausi ya sawa matamaita ise yo lava ina ya tanto fana witi le nei tai avi ia leli ese le o le tua o le le tua le wala iona e su mai ia matanto mai e uia fo ina malulu le tele o tai au fa pene ai o te langona mai le tua le mafai ona ve selo to na mai se o tanto mai se o tanto moli mawina le anga le o le tua awa o le anga le o le tua ia le wa e mawai le nei o la matango fia le nei tai au le asosa o le aso se fulu ma le tasi o you like amen ia ui lava foi na tanto le mafuta ma tanto matua fa le nganga ia manisio au na le tua pe ona ia ilanto o lo fengai male fa mo le nei tai au le nai tu ia wa fo le tala lo ia o le sia kalesia ale tanto network le Hosanna vi ia le tua o le tanto tatalo ia le fa unga le tua ilunga ia ilanto ina ia I watu le nei yaso a o tu mau lunga le vi inga o le tua me la lea ia o te walawatu ia pe mawhai o na tātou tūlai whape o le angalo wa au ia tūlai mai tūlai mai e whaisina exercise lai titi ia tātou sauni e whafta i atu i le atua pāwhailoa i atu fo i le tamai a wholasa wa a tō le lua masina tātou wala o no malanga fo i e tō e se ai I fuafuanga fale ainga ia lewa tanto whailoa I tono le tanto ngā luenga vi ia le li. God is so good, can you say amen? Ia vi ia le tua malo ese leo telo le amen na stonga. Ona sa whamoni ina fo stonga mai Sydney I le whamoe fo siona ainga. Amen. Me lea ia whai whaolo esi le sila mai lunga o penga tawhai langi mo le tātou live le nei tai au. O a ua wau fusi sua mai ngā ngaifo le whanga o te whawhailo I ati le suafa manu malo o le tātou wali o Yesu Keriso ia manuia lau sila mai ai le whaunga le tua a walau mai moanga le nei tai au matango fie le lofa o le tua la si o tātou tatalo le tua mātou te I o ina lava le oli wa e tu wina I o mātou loto le nei tai au Oli lea na e saunia ya I mātou. E awane ia vese ailo mātou au ngatatai se si o mātou rima. Ma mātou vivi iatu ia ante oe. A wawhai maila upu lau tuspaia. O mea lava e whaima na vai au na watu le vi inga ia ante oe. Lo mātou watua e tō tasi. E whape nao mātou langona I le nei tai au. O mātou o tangata na e au maia le mana vaola. I to tonu o mātou tangata, mātou te whape atu ai. Ia vi ia oe lo mātou atua. Ia whane ne ina lo mamalu sili ese lo mātou atua. Whamanuina lo suafa. Whamanuia le mātou tapua inga le amataina. Se ia o lava I lo na whai wina. And everyone say amen. Over to the worship team now. Good morning, everybody. Manatua lava le launga Pastor Fiso le vaiaso o te atu. Sa tala noa mai le tatou tusi au tu o le mua le petero e lima. Fai koe valuanga I le sipulu ma le tasi. And every
reminds us, ia tātou mataala. Whele tangata na ia otaka, mataala. And then it says, ia tū mau i le whaamaoni. Amen? Thank you, Jesus. Le nei la tai au, sauni, so siva, so bese au le lei mo le atua. Amen? Come on, we sing. Ina tātou pepese, i le alofa le sili siliese, ona olo na fina ngalo, na ia au mai e lana pele. Thank you, Jesus. Come on. Pele, pa au manulo une loto, o Yesu o ia le liboto, na te au mai lona mana, ina ia ta saloto. Come on, alalanga le nei tai au. Alalanga, fia fia, sangata umma. Hallelujah, Hosanna, Maria oia, ia fatu mauina, o Roma Loa nganga ma le whaamaoni. nganga male fama, Tino atu, male oli Yesu o le womoni. Yesu o le womoni, Ia fatu ia fatu mauina, o Roma losi, loa nganga male fama, Tino atu, male oli, o Yesu o le womoni, Jehovah oi, o sapa ota le tupu oi, le lio le ola, le aise mena te lamfaya, fane ne ya te ia. Yes. Come on, lawami o tonu. La wami o tonu e pule oi, e hawa oi, la rafu mamoi, fasino anga taimuanga, o Yesu o lona suafa. Alalanga, pia pia, tangata umma, hallelujah, Hosanna, Maria oia, ia fasu mauina, o loa losi, loa nganga male fama, Tino atu, male oli, o Yesu o le momoni, ia fatu mauina, o loa losi, loa nganga male fama, Tino atu, Sing it again. male oli, o Yesu o le momoni, ia fatu mauina, o loa losi, loa nganga male fama, Tino atu, male oli, o Yesu o le momoni, Yesu o le womoni. o Yesu o le Yesu o le momoni, womoni. o Yesu Let's go to the chorus. ia fatu mauina, o loa losi, loa nganga male fama, Tino atu, male oli, o Yesu o le momoni. Na e oia, viinga, papale oia, viinga, nauna vale viinga, ia te oia mene, ia fatu mauina, o loa losi, loa nganga male fama, Tino atu, male oli, o Yesu o le womoni, ia fatu mauina, o loa losi, loa nganga male fama, Tino atu, male oli, o Yesu o le womoni, o Yesu o le womoni, o Yesu o le womoni. Hallelujah. Praise the man of the nei tai au. Say, sauni atu mo le spese lea. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kayo if you feel a lot of the nei tai au ile atua le anime le pese mai ai. Come on. Ia pepese, pese, ia ia le ali. Pese masiva, fale nganga siti, ia Yesu le suafa. Ia pepese, pese, ia ali. Pese masiva, fale nganga siti, ia Yesu lona suafa. Ia pepese, pese,
whai le tua le nei tai ao. Ave so bati le tua. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ia le tua. Sili le tangata nei o tako. O makana whana o. Thank you, Jesus. Thank you, God. Father, you are so worthy. Whawhitai mo lo upu, whawhitai mo le tusi au tū, o le mato e kalesia le nei masina. Mato to I loa ai e te tau o na mato mata ala I le nei vai tau o ai le soifuanga tama. I love verse 10. I think be au le vai upu e se fulu. And it says, ina wa mawai atu le teimi I tofotofonga. It says, e toi wha malosia, e toi wha atu mawina, ma wha avaina I tātou. Amen. And ole mea o te whawhetai e le atua, my heart is filled with gratitude. E le o whai mai le tana tuspa ia, na o polo misi mānaia, na o mea mānaia, na o e whai ale me le, e te mawale me le. No, God, He tells us, whai loa me le tato te māia tato, ye le taimi le tofotofonga, amen. And you know what, when you look around, ai tiro tiro le lalolangi le nei taimi, o kamani tofotofonga, le mawhai ona whamatalaina, e le māsani ona tato tiro tiro ai, whaalongo ai. But we praise the Lord. I le nei teimi o lo tatou tā pena lava. Amen. Me whai ona tuu lo lima I lumo lo whatawhata. Tuu lo lima I lumo lo whatawhata ma e whaapea I le atua. Tā pena pea ta I au. Prepare me, Lord. And we have to stay there, family. E te tauna tatou tū mau I lea manatu, lea langona, lea tauma whainga. Ia mawhai ona tātou tū mau pēr. Tau mawhai pēr. Pē pa u toi tuilunga toi tau mawhai. Amen. And that is God's heart. Ole whatu atoa le nao le atua mo oe māu. Amen. Thank you, Lord. Whaftai mo le mānawa te mā. Ua o lai le tangata. Father, we give you glory this morning. We thank you, Jesus. Oa I mai le ola, o oe o le alofa, te au mai ale malama I le pongisa, te avatu le wha moe moe, e te toe wha fo isia, loto uma, ua momo. Mai sili lava oe, te au mai ale malama I le pongisa, te avatu le wha moi moi, e te toe wha foi sia, loto uma, ua momo. Mai sili lava, mai sili lava, oe, le ali lau manava, yo matou
lalolangi uma yovi inga. Now hearts will cry out, great are you, Lord. Hallelujah. Let your heart sing out this morning. Great are you, Lord. Silly, silly lava oil tomorrow. Solo to my pepe seneivi e silly silly come on, we sing together. Alalang alelalangi umayovi ole apetangi solo to my pepe seneivi e silly silly solo to my pepe seneivi e silly silly. Come on, we're gonna sing that again. Tato to me best in my head. Alalanga le lalolangi umayovi ole apetangi solo to my pepe seneivi e silly silly. So we pour out our praise to you only. Sing, great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Oh, I see, Lord. Yes, you are, Lord. Sing, great are you, Lord. You talk to the Lord this morning. Lord, you are so deserving of worship. Glory and honor belong to you, O Lord. Thank you, Jesus. Si io mato lima le taia mato te avatu ai levi inga feel. We give you glory, Jesus. O te alangaina ile taiao se ia o ile po lo
te tau Holovi inga o te tuina tu E mai lo uloto Malo unei anganga Holo umalosi Ho te vi ai oe Esi lima O pese hallelujah Sili o Yesu Leta mai mamoe O lau fai ba uma O tuli mai uma E ifo ma vivia Te oele tupu O laua mi o tonu O te pese aine Sing ua o oli oli Ua o oli oli O na olo lele Mea ua ia te au O te toi avatu O lo fina ngalo Ia o fai a lea Mai lo loto Malo unei anganga O lo malo si O te vi ai oe E si si au lima Ma o pese hallelujah E sili o Yesu Leta mai mamoe O lau fai ba uma Ma tuli vai uma E ifo ma vivia Te oe Pese ili ni sai au Esi si au lima Esi si au lima Ma o pese hallelujah E sili o Yesu Leta mai mamoe O lau fai ba uma Ma tuli vai uma E ifo ma vivia Te oele tupu Alanga tu malele o tele Alanga tu male viinga Alanga tu male manu malo Yamawalunga Alanga tu male leo tele Alanga tu male viinga Alanga tu male manu malo Yamawalunga Alanga tu male leo tele Alanga tu male viinga Alanga tu male manu malo Yamawalunga Alanga tu male leo tele Alanga tu male viinga Alanga tu male manu malo Yamawalunga Alanga tu male leo
tumale manu malo. Yemawalunga, Yemawalunga. Alanga tumale leotele. Alanga tumale biina. Alanga tumale manu malo. Yemawalunga, Yemawalunga. Alanga tumale leotele. Alanga tumale biina. Alanga tumale manu malo. Yemawalunga, Yemawalunga. Alanga tumale leotele. Alanga tumale biina. Alanga tumale manu malo. Yemawalunga, Yemawalunga. Alanga tumale leotele. Alanga tumale biina. Alanga tumale manu malo. Yemawalunga, Yemawalunga. Hallelujah. Mo ini peo fonga nei tai au. Hallelujah, Lord. Tapo ia tu peo oe ile atu ole nei tai au. Tau tara tu ia te ia nei tai au. Alanga tu ia te ia nei tai au. Alanga tu le biinga ole atu ole nei tai au. Alanga tu wa manu malo o ia nei tai au. Matou te vi ia oe. Matou te pa manuina lo suafa. Matou te pa nene ia te oe lo matou atua e totasi. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Ave ye sau pati a te ia nei tai au. Ave ye sau pati a te ia. Alanga tu ia te ia nei tai au ia vi ia oe. Ia pa manuina lo suafa. Hallelujah, Lord. We praise your mighty name. Hallelujah. Oh, yes, 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 yes. Toi pese atu ya yalanga atu. Hallelujah, Lord. We praise you. Alanga atu malele tele ya teya. Hallelujah, Lord. Alanga atu male manu malo. Yemawalunga, Yemawalunga. Alanga atu male leotele. Alanga atu male biina. Alanga atu male manu malo. Yemawalunga, Yemawalunga. We worship you, Jesus. Hallelujah. E matou te wha manuina la o pio. Matou te wha petai ia te oele nei tai au. Awawa e tai tai ngai le soifua ma le ora i matou a lau whanau. Matou wha pe atu le nei tai au. Vi ia lo suafa. O lo suafa lo iai le manu malo. O lo suafa lo iai lau wha malo longa. O lo suafa matou te tali tonu iai. O lo suafa matou te wha tua tua i la awa fio. Hallelujah, Lord. Oh, yes, Jesus. E mai le tātou tūsele nei masina. Mo Petero lima. Whai upo e valua, whai upo e o sumatasi. Whai mulmule o lo iai upu whape nei. Ia te ia le vi inga e whaavavau. E whaavavau. E whaavavau. La watu sau pati a te ia. Le ngā wane o tātou whao le vi inga o le tua. Ai whai mai e watu ia te ia. Ia te ia. Le vi inga ma le mamalu. O la ua fio o le tua o le paia. Hallelujah, Lord. We thank you, Jesus. Whamanuina la ua fio. Oi o le alefa ma le omeka. O le amatanga ma le ngatanga. Hallelujah, Lord. Oh, yes, yes, yes. Oh, we praise le alefa, le omega. Hallelujah. It's a
me say I le tai au. Hallelujah, Lord. You are Alpha. Hallelujah. Yes, Jesus. We worship you, our Lord. Hallelujah, Lord. You are worthy to be. You are Alpha. You are Alpha and Hallelujah. Omega. We worship you, our Lord. You are Hallelujah. worthy to be We give you all. We give you all. Hallelujah, Lord. We praise your mighty name. We worship you, Lord. We worship you, our Lord. We give you all. Sing it. Hallelujah. We give you all. Hallelujah. Praise to the Lord. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are Hallelujah. worthy to be praised. Hallelujah. Pamele bato isa pati ya Yesu le nechaya. Abatu ya chaya le tauranga le viinga le famanu le fafetai. Hallelujah. Oh, we give you glory and honor to you, Father. We praise your mighty name. We worship you and we give you all the glory and honor to you, Jesus. Yavi ia oi. Ia famanuina lo suafa e fababau. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Patalofa se ao utafutafa. You may be seated. Hallelujah. You are worthy to be praised.
Yes, Lord. Yes, 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 yes. Wala watu le tātou au ngā lulua le tātou whaamantunga le nei taia. Pia lele. O ai wa fia le nei taia. Yes. O le awana le tātou tāpua inga yaso whapene. E mele tala le tuspa ia oli i le ali o le tātou malosi lea. Amen. Hallelujah. Patalo fatu ia ila tau asu malne taia wi ia le tua whaftai lo tau onu sai. Whafetai lo tau onu sai le nei taia. Mawalunga le tātou tāpua inga ia lai lau tau vi inga le li. A tātou tāpena le whaamanatunga le nei taia. Upu whaamamawhao le nei taia o. Isaia 5:3 o lo iai upu whapenei le whauru talaina whamai o le puapua ngā o le Mesia. A iai le whai upu o te fia whaamamawhaina le nei taia. Whai upu e ono ma le fitu ma le valu. Whaapelo na whai tauina. O i tātou uma ua se i tātou e pei o mamoe. Ua taitasi ma whaasanga i lona lava ala. A ua whaao o ia te ia e Iehova le a mio leanga o i o tātou uma. Pai mai na whaasaua ina o ia. Sa tinga ina foi o ia. Ai le tautala mai o ia. Pei o le tamai mamoe ua taitaina ia fasia. E pei o le mamoe foi luma o e sele lona furufuru. Ua whaalolongo ia. O ia foi ua le tautala mai. O le whaasaua ma le whaamsinonga na awe seina ai o ia. O ai foi na te talaina lana tupulanga. Awa ua babae e seina o ia i le nuu o tangata ola. Na taia o ia. Ona o le soli tula fonu o lo unu. Pa mai le profeta o Isaia na taia o ia. Na whaapolonga ina o ia. Na sasa o ia. Na tuwheangu ia te ia. Ai sa ono sa ia lo tātou wali o Yesu Keriso. Ona ia. E maua lunga lava lo na alofa ia te oe mau. E maua lunga lo na alofa. Lo na alofa sisili ese lea. Pe mele tu se Ioane mtau po e tolu sumuleono. Hallelujah. Le alofa o le tua. Na awina mai ke riso Yesu o le alo le tua e totas. Ina ia sau whanga o e maa o le tangata angasala. Whaauta. I le taulanga o le alofa. Taulanga leo le alofa tuno o le ena. Ta talo ai ta maamatina le nei tai au. Nga toe wha manatu mai e le sunga ia Luis. Le alofa tu noa o ke riso Yesu. Le alofa wha fua leo Yesu i ta ngata o lona lalalangi. A iai le mana onga wha pitoa o le tae au le nei. O lo iai ke Luciano, o lo wha saua aina i tu e fia o le lalalangi. And we believe o le toto o le tamai mamoe o Yesu ke riso. E mawhai o na wha sa o lo toi nai i lanto. O le tātou lea te talo. O le toto le tamai mamoe Yesu Keriso. Na ia whasa o loto ai le lalolangi ato. E ui na wha ave ina i lantou wha tangata o taua. Pe ona tā ua le fionga le tua. A tātou te talitonu mo tātou wha tua tua. O le tātou wha manatunga le nei tai au. E o atoi le mana o Keriso Yesu ia i lantou. Wha malama ina. Ina ia i lantou le sao le tonga wa mwhai ona wha sao loto ai tātou. E ala i le alofa tu no le tātou oli o Yesu Keriso. Alleluia.
Mai la apostolo Paulo le kalesia Korinto. O au fo'i na o maua mai le ali le mea na o tu ina atua i ante auto. Le la papo na whala taina i le li o Yesu na ia tanga o i le areto. Wa ia whaafitai o na tofi tofi ai lea mawhai atu. Ina tango ia ina ai. O lo utino le nei wa tofi tofi masuia o auto. Ia auto whaire nei mea ma whaamanatunga i ante. A whai we tauli maina. Le whaatusa o le tino ke riso Yesu le nei tai au. Tātou talia i le nganga o le whaafitai. O ia whape fo i le ipu na wa uma o na ai. Whape atu o le ipu le nei o le whenga inga whau le ilo toto. Ia o tau whaire nei mea ma whaamanatunga ia tau ia so uma tau te whainu ai. Wa so matou te ai nei a reto ma whainu nei ipu. O te whailoa toa le maliwo le ali se ia fio mai o ia. Ia tātou tau mo mawhai ia ia. Whaafitai Yesu. Amele whetu e sau whaafitai a tia le nei tai au. Hallelujah. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. Oh, the blood of Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. Whaafitai Yesu. Walongo tina matangi le lei o mātou loto le nei taia. Le pai mai o le nganga o la ua fio. Mātou te whaafitai wa mātou wa ai mo mātou whainu. Wa mātou te li tonu ma wa mātou mautino. Wa e wha malolo ia e mātou. Wa e wha manuia ia e mātou. Le mātou te talo le ali ie. Ia wha wau. Lau polo kalame mo i mātou le nei aso. Ia mawalunga lo vi inga lo mātou atua. Nei mātou mai o le whabawa. Amen. Amen. Ma se tātou pati mo le tātou worship team, whaafitai Amy. Le tātou au le nei tae au. Ia le li ia, au le la tātou o mai le tasi vaenga tau o le tātou ta sauninga le nei tae au. Ia wala watu le tātou o whainga luenga se isu mai se iau le tātou foai. A mele tala la apostolo Paulo e lua Korinto lo mta poiva fai upoiono fitu. A o la ule nei tu e fai atu o le waititi ana saito e lulu e titi fo iana e sele mai. A o le ua tele ana e lulu e tele fo iana e sele mai. Tai tō tāsi mafoa i e pei o na fili lo na loto. Awa maleti ngā, awa fo i male whaata wana wina, awa ia lofa le atua i le ua foa i ma le loto malie. O le finangalo le atua, e wha waulo na lofa i ante oe, o lana tangata na whai. I lo tātou stai ma tātou whatino, na tātou fohai luma o le atua, o le tātou a lofa i le atua. Me lea, me ilo le whai masiu le nei tai au, e mamori le whaafitai le tātou e kalesia, e tusa o lautou fohai.
Au mana o le tātou fōa e whamanmole. So mai lea se I whai le tātou te talo e whamanui ai le tātou fōa. So mai. Walau lau tua au na i luma le nei tae aolo mātou tua. I lātou na e tō fia whai ngā luenga mō la ua fia. Tauli meina I la ua le alofa. Ma le whamaoni o la ua fio I lunga o la ua ka le sia le nei tae au. Mātou te ofo ina atu nei tupe I la ua fio mō la ngā luenga. Le ali ie. Tatalo ma le talitonu ma le whaatua tua mai la ua fio. O la ua fio te whaamanuia ia I mātou o e na lafo. Whaamanuia la ua fio ia la I tō malātou ngā luenga. Ai mai se o le mālo au se talia na wala mai ai nisi o whaamanuianga I tutonu o tamā matina mātutua. Le atu o le mātou tamā. Whaamole mole ia whaawau lau whaamanuianga I lunga ia I lātou. Nei o lātou ainga. Se I ho o lava nei lātou whanau tamā whaamanuia I lou lava suafa Yesu. Amen. E a mai se tātou pati, ia. E rola tu uli tātou folfolanga mulmuli. Ia, le taimini nei. Ia, e tu whātasi o tātou wa ao. A mai se taulanga pati e whaafeiloa. Ia I le tātou whailaunga nei tāi ao. Ia, o le tamai tai whaife au, ia. Pe au, tā seu, maalii, mai savai. So e whaapopo lava le whaafitai I le atua ona o awanoa matango fie. Whai fo I ona tātou maua le ngata I lea. Se awanoa fo I mwhai ona o tūtua tu I lunga nei. Mo le share atu fo I se mele lei mai le atua mo tātou malava. O le vi inga lava ma le whaafitai le atua ono le whaasawa linga o tātou le nei vai taimi. I le ola whaasoo. Mo Yesu, mo tupulanga uma, the disciples of Jesus for generations. O le autu o le neitau sanga, o lo o tātou iai, le amatalia mai, o le educating generations, po le aoa o ina o au ngā tupulanga. A tātou tele I o atu I le tātou launga le neitai au, mua lawan whaisa tātou te talo. Ta mā mātou whaafitai I la o fio. Whaafitai awa noa wa e au maia I a mawhai ai ono mātou sā ili atu I a te oe I lauwhe au mo I mātou. Ta mātou talo nei tai au I lau whaau unga mana a wā ele ai lava se tangata e mawhai ona ia whaamatala lau upu wana au oe lava nganga pa ia. Tu ina atu lo nei tangata pe o le au ngani a mose na whai mai. Ele mawhai o na ia aloe au mailo na nuu. Ele mawhai o na ia tautala. E na whetalai Yesu mose. O ai na whaia lo ngutu. O ai na whaia lo fofonga. Le nei tai au te tu ina atu lo ngutu e ala mai ei lauwhe au mo I mātou. Wha maulalo mātou loto. Ina ia mawhai o na o mātou talia ina. A o lauwha o unga I o mātou tangata. Ta tala o mātou talinga mo mātou loto, mātou te whaalongo ai I se wheau mo I mātou. Vi ia oe, ona o lo swafa Yesu. Amene, amene. Whaftai fo'i I le nāwa yaso watuana I atu na amatalia ai, pena amatamea ai ia le tātou whaia onga le sunga whawhengainga ia fiso, ai le tātou lotu tele ia o le tina ia Amy, oka le matango fie o upu na fola ina. Au te whaftai fo'i le nei tai au, na amatalia le mātou whono te talo, I le tātou tusi lewa le wha au tū o ai tātou mai le sunga ia Luis.
Mana ia la ngā tō tele iai umal mātou whoni talo. Se manue le istato la aunga le nei aso. Awa o le la aunga le na whaamamafa mai e le tātou tamai a Luis. Na ia whaamatala mai aile ia le mua Petero e 5 al wha upo e valus fulma le tasi. Na whaitau mau mātou ta talo ai i le nātusi whaitau. Vi ia le atua o le nei whaitai au e te whaafatai tele lava ma wale awa noa isi o mātou tina. Hello, Mum. Mo whaiona na ia si o tina ia se imoli mawina fōi ia se mele lei o whai e le atua i lo uolanga e ala mai lona fōi ola ta talo. Amene. Ia na i umisa tala e sili ele tātou o saa o lava i le whiau o le nei tai au. O le manatu o le nei tai au whaapea o tupulanga e mautu e whanau mai i tupulanga e tatalo. Pe whaapea o tupulanga e mautu i le whaatuatua e te tupu mai i tupulanga e tatalo. A resilient generations is the fruit of a praying generations. Te amene iei. I le tatou tusi whaitau lava lea e whaamamawhaina i le nei māsina o se talaanga o Peteru. Ina ova ai le kālena na o sa ili atua ili atua. Pole ase mea o te mawhaiona o share ai mo i tātou umalava. E lua lava ni vaenga na au mai e te au whai mai. Alu e whaamatala lo physical journey, your physical journey and your spiritual journey. Wa e le aise mea e pito i sili o na tautala i le moni ma le whaamaoni o lau savalinga. Amene. I le autula o le nei masina, maua mai le mua Peteru o lona mata upo e 5, o lona whai upo e 8 se ia o le se fulu ma le tasi. Whaamole multimedia, First Peter 8, ia whaaftai tele lava. A mō tātou tusim, whain tātou whaitau whaatasi ai. Wa maua, ia o tau whaautauta, ia o tau matala, ona o le ua whai o tau mona fili, o le ti apolo lea. O loo whealua luai o ia e pei o le leo na tangi, ua sa ili se tase aina e ia. Ia o tau te e atu ia te ia, o mausali o tau le whaatuatua. Ina ua o tau i loa o loo o ono lo o tau a uso oi le lalolangi, i ia lava mea ti ngā. A o le tua, e ona le alofa tu noa umalava, o le na wala a wina i tātou ia i uatu i lona mamalu, whaavavau o ia keriso. Pe ati ngā ina o tau ina iaso, e wha ato toa ina o tau e ia lava, e wha tu mawina, e wha malosia foi o tau. Ia ia te ia le mana, whaavavau lava. Amen. Whamelo tātou whaita wina le nei mata upu. E le oni upu fo ia na tu sia e Peteru i lona lava poto. Ai oni upu na whanau mai i sauanga ma puapua ngā na o ia te ia i lona o langa. O lona winga o leo langa leo Peteru na ola ma soifua e ai. Na tu sia e Peteru le nei tu si i kerisiano sa whata ape peina o na o sauanga ma puapua ngā. Sa tu ua o latou a inga. Sa inosia ono lo latou whaatuatua. Ma sa tau mawhau foi, pe ai se a ua whaingata ai i tangata le muli a Yesu. Ile amatanga mai lava ile mata upu mua. Ele i tau lai Peteru i puapua ngā. Ana ia tau lai le wha moe. Na ia whamanatu atu ia i lātou o e na muli pena lātou ia i le whaoletanga e ia i lo lātou whaamoe ola o ia keriso a le o le neila lolangi, le chapter 1. Whamai ia ola pa ia e ui ina si o mia tātou e le pongisa. Ia tū mau le alofa ma le loto ngatasi. Le mata upo e lua lo tau talaina ai. Whamai ia tutu whaatasi o le nu o le tua. Aua tau te ofo pe whaavaivai, pe a o mai fili ma whaingata.
Le mata upu e lima, le whai upu e ono o le fitu. Whai mai ia wha mau lalo I lalo o a au maa losi o le atua. Ina ia wha mau o lunga ina o tau e ia ona po e te tawai. I le mata upu lava le lima, o lona whai upu e walu, pe ona tātou whaalongo I le nei tai au, o whai mai ia o tau whaautauta, ia o tau mataala. O whaapea mai Peteru, e moni o loo iai puapua ngā, e moni o loo iai le fili, a e sili atu le o loo a fio I te tonu ia te oe maau, e sili atu nai lo le fili o le nei lalolangi, te amene iai. Whamei ele I whanau Peteru o se tangata, maa losi le whaatuatua. Sa iai lona loto tele, ai sa iai fo I ona vaivainga. O vaivainga o Peteru le mātai e sful wha, whai upa e sful malvalu whai mai, na sa vali I lunga o le vai, ai muli ane, na a mata o na ngoto ane, o na sava ai le matangi te tele. Whamai na alanga Peteru I le atua whamai leli I e whaaola mai e te au. Ai whamai I a Yesu I a Peteru. O oe nā le whaatua I titi. Se hale mea wa e masalo vale ai. Whamai o le tangata e le mawhai o na tu ua Yesu. Ai na whaafiti whaatolu. Whaafiti whaatolu I lona matai. Ai le I mutai leo langa atia e o Peteru I le atua. Whamai na pa u na le tu mau. Ai le I tu la fo ia o ia Yesu. Na toe vala a wina. Na toe wha ato atoa ina. Pe na toe wha foe mai e Peteru I le ngaluenga. Whamai na toe vala a wina. Ina ua toe tu Yesu. Sa toe vala a wina Peteru I le matawhanga. Le ione lua tasi whai upoe se fulu lima. Au lona whai upoe se fulu iwa. Wha perfetala inga Yesu, Peteru. E te alofa ia te au. Wha atolu lava na fesili Yesu ia Peteru. Wha perfetala Peteru I oe leli ie. O te alofa ia te oe. O le fesili mulmuli lava Yesu na pe ie itai Peteru mwha ia tu leli ie. O te alofa ia te oe. Whai mai le tala Peteru, la tala Yesu na whai a Peteru. Feed my sheep. Ia e whawhanga ia o māmoe. I le mata upu lea ia mataala. Ia mataala. Lesa wharaile, no whainga luenga ai. Walu le pō whaatinga ina o e le lo matua I o whainga luenga. Ma ua mastene ma nanofo. O taimi uma, e tala noa mai le lo matua lea, e tala noa mai e iei ke mongi, e kala ngoinga ia whai mai, get off, get away from me. Ia au lau whapea, ngā ole ika lau kenge lea au, o maa futa tuai lea li, po le alenga luenga e whai, the whole night, till 4 o'clock. Tau te ilo o tau, na iei le fefe le anga wa. You know le poe ka e alengo le mea. E sa o, e le aise leo. A iei ke mi lai whai a o mea o lai alu lo panga te I awa. Kai a whai koa. Pe e wha fefe mai a ua. Ai o tuo whai aku in the name of Jesus. Wa walu nei avesi lo matua lea o whai atu. Mom, that's not the person I know. That's not you speak. Tala mai le upole, whaavai le upole, me o nganga le anga. Te loa lau tala na whai e whatu, in the name of Jesus. Alai mate no nofo mas tene le mate whainga luenga. Whatu, in the name of Jesus, I rebuke the word that you spoke in the name of Jesus. Le upo ma le suwafa manu malo Yesu. Ta ofia ia tala na whai mai. Because we're not allowed to talk like that to people. Makua I kuli o malaunga luenga, but I know the Holy Spirit said to me, say it to stop her. I told her, Lord, me matangofie, she's quiet until I finished my work in that morning. Vi ile li a mele ya tato, awa tato te fa, awa tato te fefefe, awa tato te fefefe tato te tau, mataalo tato langona, mataalo tato umalava. Ile
Whea mea leo o iai. Amen. Whamai, o mea lea, ia tātou, a tātou whaitau le Peteru le 5. Whamai, e le o se tangata, e le I loa tofo tofonga. O le tangata na ola ai. O lo tau tala mai Peteru o se tangata na lulu ina e satani. Whamai le luka e lua a le whai upa e tolu tasi tolu lua. Whetalai Yesu whamai Simonai, ua mana o satani e lulu o e pei o le saito. Ai ua o te talo mo oe, ina ne I mawai lou whaatuatua. Le tangata Peteru na whaalango-lango I lona lava malosi. Na pau na whaavai-vai na letu mau ai na toe si ia e lava e le atua. E lei tuula foaina o ia. O le mea lea, o loo whamamafa I lava le saunoanga lea Peteru I mata upu le 5 I le wha moe moe. Le wha moe moe I le alii. Aua tātou te wha moe moe o tātou malos. Aua tātou te wha moe moe lo tātou I loa. Ai o tātou wha moe moe I le atua. I le mata upu mua, o lo wha manatu atu e Peteru I kerisiano, whai mai, I le whai upu e tolu, ua toe whanau fo wina o tou I le wha moe moe ola. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope. E ui na ese tofonga, ai ua whaamamaina ai lo tātou whatuatua, e peo na whaamamaina le auro I le afi. I le whai upo e ono I le fitu, whapea e ui ina pu'u le taimi o puapua ngāti ai o tau I tofonga, ese, ai ua tofo ina ai lo o tau whaatuatua. O lona winga, e le o tau mawhai le atua e wha umatia tātou. Pe a o mai tofonga. O lo o ia fausia tātou, o le tofo ina foi, e le o lo tātou I unga lea. A o le no foanga lea o mawhai ane fausia ai, lo tātou malos. I le iai le mata upo e 5, na whetalai mai ai ia Yesu ia Peteru, pe whamamafa mai fo ia tātou, whai mai ia o tau tu mau. I le manatu mua, whai mai ia mataala. Le whai upo e 8, o le upo mataala, whai mai elena o le pupula o tātou mata. Elena o le titilo o tātou mata I mea, o loo whai mai pe whaamarasia I tātou, ia mataala. So elena o le vaai o tātou mata I mea langa lae, e te vaai ei ma e awea I ai. Ai whai mai, ia mataala o tātou loto, ia mataala o tātou wanganga, ia mataala o tātou mawhauwhau, ia mataala fo I tātou, I mea e ulu whale mai te tono o tātou wolanga. Amene. Na whaila o miti lesi aso, o le whaamalosinga mai o lea mitina o miti ai, whai mai e ei se ulu ngā li ina o mai I lo whale. Ai whai mai, o lo o au ngani atu ai, a lo iai manuia, a lo whai atu ai a manuia, ki le mo li, I lo o loto o whai atu, I le suwafo Yesu. Ai umala o miti ai whai mai, be aware I tangata e o mai te tono lo whale. Be aware I tangata I lo si o manga, e te lei loa, po o a mea e o mai malatou. Whai mai o tātou whae te ete, ma mata ala I mea tātou te whaia. Ono I nā, ele e iei le fili, ma whaao so songa. Ia tātou mata ala I mea tau I le atua. Wale mata whai oi le ale ti apolo. Na o le sau waenga oi, e wha umatia, ma wha ia mawhasi. Steal, kill, and destroy us. I tātou be aware I ai. E iai le fili e sa vali e peo le leona e tangi, peo na tā ua le fionga pa ia le tua, e sa ili e wha umatia. Na ona sau e mana o lava e ave eselo tātou wha tua le tua, e mana o sau e wha atu tupu ma senga te tono a inga. Ma ia sau e mana o e whaavai vai I tātou umalava o lo tau mawhai I le vala a wina le atua. Whai mai o le mea lea ia o ofu ai tātou I ofu tau ato atoa mai le atua.
I le lua koronito, lua wha ipasuma tasi. Ina nei whaasese ina I tātou e sātani. A wā o lana matawhai o ile nā. Be aware. I le whaangasolonga o le ise mena tupu ia au lava ia. I le whaasolonga ai o tātou I le mata upu lea o le preparedness. Po le whaasaunia. I've never felt this way before. Matua ai chana o loto. A o le mea o te tauna o whai ai o le ngaluenga. Te ai awa iai se manatu whaapea ia au. Ma fesili. Whaafewheo no au nofo sauni tai me attack ai. Ia o le whale whainga luenga. Ele ai a whaapea like pe iai ni mea fo inai o ni a itu. Ma ni mea whaapea nā noi. Ole mea lena urge ai le uloto. How can I protect the residents? How can I protect the staff? Be whawhewhea na a mea au o se tangata, o te se whea le ola o tangata. Wa urge ai ala le uloto. Ai tau te ilo oto e eile mea na tupu ilona vai taimi ana. O te whawhitai le tua, o na e iai e esele le lei o na ia. E wa ai tātou, ma protect tātou mai fili ma whaaso songa. Na ola ia le pasa mai se tasi o tina. Na o ai ia le staff e o e wa ai. Ai o atu na mua whaalongo le pito I tua. E o le matawhainga luenga pō. Whaalongo atu o lae. Tau mawhaile tangata e. Ka mawhaika ngaka e. Ka kala le back door. Ia. Ele umia usau au titilo to sau le leo. Ala ma walunga le mele te ye. A la lo fa ku le leo. Are you okay? Alo fai mai, where is your storage room? O fa ku there's one down here. Ile sipiko le ye. And I don't know. Fa mai o fela ko recall. Fa ku it's just down the other end. Fa mai is the storeroominga. O fa ku le mako sta is a storeroom milalo of a mai ele I umia. I sent my lawyer mato ia ngai o inga le au ngā o ia to lo o fai e te wa ai whapea. Oh Lord. Aina o sawa o tala noa ia mama ruta. O whatua I te talo mai lava mo au. E se mea wa wha nati a ia au. Ai o au wa iai le popole. O whawhetai a lai le li o le whamea a le tina ia ruta. Na e te talo. Na e te talo e tu ina atu au langona ma mea uma. O wala le whale o whapea. Le tangata e whai le mālosi. A tātou whai le mālosi a tātou ngā luenga. E iei le whewhe. E iei le popole. E iei le mautonu. Ai o te whawhetai le atua. Na ngata I nāle nā whaalawe lawe. E vi ia le li. A oua o ngā se whaile story of my life. A oua o ngā I Samoa. Na owi loa I eini mea demonic attack I lo o langa. E mori maua I lasi o tina. Sa I se taimina o sofa ia o I mea whapena. Na amata I o na o whaangaina ia le mata whaitautus. I le taimina tupu ai a mea I lo o langa. Na o manatu ai. Talosia ai awane I toi pō. Awane I toi eise pō. O na e sila fia fo e oto wa o fia I o ke alu e ka ele. Te alu e whaavai vai. Sau asi o te mawhai mai. Pe au. O la ngai ke whai ale ngā mea o le fia le vai. Na matou wola e tofu mātou I o le hostel. Tofu lava le tima me e whai ngā luenga e ta o le working hour. O isi o e whai I a mai popo e whai e mea ai. O isi o e sasa le vau. A le matou tima le nā aso. E matou e a mai I a whawhie. Ta I lima abe ngā whia kangaka. Mai whai e matou mea ai. Ho walu nei. Ho tau le vai tafe. E le sua. Anstama e streama e tafe. Ele I avea o I tai le me alu ai le vai lea. Ai na avea o anga I uta. O la uwa ai. O la e ao ama malama. Ai o wha solo ala o walu. Ai o tua e lunga. O loa ai. Wa levo na pongi sa. A wa kangia a lisi.
O lo saunga lai lunga ele, he asa mai lo ua lai lunga, wo whaalongo atu ai, wo au fefe, wo fefete lo tino. O le tāto lo unaifi, lele mai ale, la au pae lo mata lea. To e asa lo awala wa sasa, a e tau lo unaifi, ile maa. Sasa I lava wa fo e le fue, wa ngata I lunga o vai, wa whainga tā ina o walu, e nati lo savali wa u fefe. O le te tātou le neifi asa le awala o te soe atu. E te le ale mea maloa ai o le whanua oti. Soe loa ia le awala o te toe foa iai tua e te aluai o le hostel. Ho o mo e loa. Pepe lo malo u ia o te le toe tu. Ho o walu o te latu. Ua umale whaile whai ngā lotu. Ua mai teine whaile prep. E whaia mea onga. Soe a o le matou leo po. O latu le whapea tala le matou leo po. Whemena e iai. Ho whai atu iai. E iai le whanua oti tuai o a. A whamela tala. Wa ma mau kele la walu. Wa ma mau kele. O le mea lai whai eila utala. O taimi umalawa I matou nuu a o matou wa o onga. E whai ei lava e o mele taimi nei. E whai ei talo sanga a matou mātua. Ma mātua o mātou mātua, e talo sanga, ma talo sia ai mātou I o le au ese mai a onga. Alu au ese mai ma le au whainga luenga. Whapena fo le mātou whaiwhi au. Talo sia ai mātou, whapea upo le mātou whaiwhi au. I aso ia o mātou la iti. Leli ia e alofa I whanau lalo vawa ale nei nuu. O lo ta ape atu I lea mea, ma lea mea. A wafe au mga luenga, le ngata lea o a onga. Wa nofo mo toi ma fau le mea lea, a demonic attack. I mea o whao so songa, e o mai le fili e whaavai vai e tātou. Whai mai, o le tatalo lea na whaamanuia ai, ma o wiloa ai, na protecta ia o e lea tua. Ai o tele I loa, o tele I malama. Ma sane fo io na fautua atu tātou ta mawhaiwhi au. Tātou wa mana ia ma tātou acknowledginga. Ia le tatalo ma mea umalawa na whaamanuia mai au ngā tama, ma au ngā tupulanga wa umatu. E o mai lava na ia tātou whanau. E o fo ia tātou whanau. A o le fesili, o le asa tātou mea e whaia ngai whanau. E mana tua ma continuai le ola whaakerisiano. Amene. Amen. O lona winga, o la o whai ngā malanga, e le I a mata I so o malos. Aina a mata mai te talo atua a, matua a wa whai I langi le fōlaunga. O le mausali o le isi tupulanga, e a mata mai tuli vai o tupulanga o lo o te talo. The resilience of the next generations often begins on the knees of the generations that pray. Mātua, ta mā, tina, mai tātou umalawa, awane e tau whaatau waaina lo wola te talo. Awane e tau whaatau waaina whapea, na ole te talo atu ai tu uina atua mātou whanau. Deep inside, te aksa I lea tua, for the protection of our children. I taime attack ai, I taime manuia ai, I taime solonga le lei ai, ma taime le solonga le lei ai. Tātou tuli vai lumo le atua. Le manatu lona lua whai mai, ia te e atu, ma tū mau sali le whaatua. O le tū mau sali e le whaapea o ni e le aine whainga tā, a o lona winga, e le whaatanga ina whainga tā e ave ese ai lo tātou whaatuatua. Whai mai pēteru ia te e atu, e le o whaapea mai pēteru sola ese, na whai mai te e. Ai sea, a wafo e wa umamono manu malo ke riso ia I tātou. Whai mai ia tau ngā wai atu I le atua, ia o tau te e atu I le ti apolo o na sola ai le o ia. Ai ua sili lo tātou manu malo o na ole na alofa maia I tātou. So o lona winga, e leo se malo se sau maia I tātou, le te e ai, a o le malo se sau maia ke riso. O le tele ia o whaafita auli na o ui ai, wa o se tangata mai, e le wa o fo I o se tangata malosi. I le o sau nei Australia,
no nofo mawhai tau le taimina o ta oto ai. Major operations, fitu le lei. Fitu. Ai le tau lia ai, ia isi operations e lua, le whananau mai o se o whanau tama. Na omana tua le lua afe se foluiva. Na lua o ta otonga na whai le tau sanga lava. Le na e tasi. Na ina le tala na whai le tua. Ina o ta otola ave o tutonu. Knowing there's so much I've been through. But me lo tala le tua, Lord, your will be done. Ia whaia lava lau whina ngalo aua lo loto. Sa iei teimi na o whaavai ei. Aina o mana tua lava, te lo teimi o te ta oto ai, te lo teimi o te alu el whale mai. Te mana tua le te talo le e ka le sia. E te umai lunga e tātou mātua whaiwhi au. Te talo mai. Le wha mau tua e lo loto. The powerful of prayer. Le o tō tanga ai mai ma o wawa ai atu. O lo o tū maula vai le li. There was a time I want to walk away from the calling that God called me. On this earth, I got so many excuses to say it. Ai whamanatu mai le nganga pa ia te au. Le taimi ai fau o lo langa i le li. Ai matele inu nofo maala. Ina wa avea o e whai maali. Ina wa avea Yesu e whaia au maali. E whaia maali i ma whaola i lo uolanga. Na o mana tua ai lo whai atu i ata maa. Whai atu le tua. Ia e whaau ngā ui launga luenga. Didn't even know. Le whaanga so longa po kalame le tua. Ina ua e tau tala. Ina ua e whai i le tua. Whaau ngā. O tātou wā ai fo ele tele o a inga o lo o tātou iei nei. O lesi fo e moli ma wola lava i lea vāenga o le tinale i a lufo. Ba ai i le suinga ma le transformation. Ua whai e lo e ele atua i le a inga o si tinale. Ma whai o na manu malo ina mai e ina aomi. I'm so sorry to say this. O kele i wha anoi pem whai na o whaia le nei tala mo i lātou. Ai, o se mea wa amai e le nganga le li testify ai le moli mau wola i le o langa manu malo o ke research tonu o langa o le tātou a inga. Tangtanga ai a lufo, tō anga i e sau ama Naomi, te iloa ana Naomi na o le sau a drop mama le fi whaalongo to e alu. But look what the Lord has done. Wa mai e whaalongo i le upu. Wa mawhai o na alu e tā lai atu ma whesoso ani ma amai ia siona to o lua. Siana whanau wai i uma ala tau. I le lei o le atua. Te loi e teimi tātou te whaavai vai e. E teimi tātou te langona ai le musu wā. E le teimi e tele loa mea pe ngi mea ke le fia i le align ma le mea o like mga o ai. Kai au e whai mai, nah, that's it. Tātou titilo i le atua. Ia e mawhau i le alofa ma le anga le lei o le atua na au mai ei oe mai le mamau. Na mai ei iau mai le mamau. Na wha maoni le atua i lana wala au. Isaia fast fulua alono fai upa tolu tasi. Fai mai a oe wha atalitali le alii. E toe wha afo wina lo lato malos. Le manato e tolu, le mata upa sa fulu. Fai mai o le atua lava e toe wha afo isia. Le winga o le atua lava na te toe wha ato atoa. O le upu sili o na mata ngofie. Ile nei mau o le upu lea o ia lava. O le atua lava i le whai upu nai se fulu. Whai mai, a o le atua e ona le alofa tu no umalava o le na wala a wina i tātou i a iu
watu ilona mamalu whawawau o ia keriso. Pe ati ngā ina o tau ina iaso, e wha ato atoa ina o tau e ia lava, e wha atuma wina, e wha malosia, ma wha malosia o tau. E whāni upu tā ua lo au mai e le nā whai upu. Whai mai o le atua lava, o ia lava na te toe wha malosia. O ia lava na te toe wha ato toa ina. O ia na te wha atuma wina, ma o ia foi na te wha vai ina. That's the promise of God. O le prolomisi nā le atua, God restores, He confirms, He strengthens, and He establishes us. E toe wha ato toa ina le atua ni mea wa male pelepe. Na te wha malo loet o e loto momomo. Le salamo e salau wha fitu. A lona whai upuna e tolu. Pe a umona e vai. E toe a vato e le atua le malo si umalava. Le Filipi e wha lona whai upa e fulu tolu whai mai. O te mawhaia mea umalava i le wha atasi mai o le atua ia i tātou. Ma ia whaatu mawina, whai mai ia mawhai, ona e whaatu wina, be mawhai ona e whaatini ina. Mawhai e ona e whaatini ina, se tū unga, po se tausini onga, ua tuu ina mai. Le e peres fulua whai upo e mua, e ole lua, whai mai ia tātou tausini o, ma le ono sai, le tausini onga, ua tuu ina mai e le atua. Ben whanau wala awa tu tātou worship team, wha mole. I le whaanga solongo tātou i le nei tausanga, o le aoa o ina o tātou whanau, educating generations, aoa o ina o au ngā tupulanga and the resilience in the generations. Whapea, a whai tātou te whiawa aini tupulanga e tū mau sali, e te tau ono a mea i tātou mua, ma tupulanga e te talo. Pei o se whaataita inga ngā le no o whai atua i le tautala soo ma le tautala ngia i le tātou ta mawhai whi au ma waenga o mai o atu e whai i le au ngā o le waai mai o tātou whanau a o lo o iai tātou i se tupulanga e fia e te talo. Our generations has a responsibility. We must educate the next generations not only with knowledge but with lives that demonstrate faith. A whai tātou te whiawa ai whanau e manu malo, i taua whaaleanganga, e te tau whoi ona fua atu o tātou wōlanga. Te tau ona i loa me i la tau i a tātou taanga e whai. Wa ele fa mai elena o upo e o ai tupulanga. Elena o le tusipa ia fo e mawhai ona tātou whaita wina. A wa ele mawhai na kache ume e nei au ngā tupulanga mea ia. Ai fa mai e o ina i tātou e ala e lo latou ti tilo mai o tātou wola fua i nātu. Ia latou wa ai mai o tātou o ni tangata te talo. Ia wa ai me o tātou tangata e maua le ono sai. Ia ai mai foi o i tātou e mawhai ona lava le whaatuatua, lava le whaapalepale. Ma wa ai mai foi tātou te tūtū mau i le ola e whaavavau. Our children need to see us praying. They need to hear our testimony. They need to watch us remain faithful through suffering. Wafa mai awa o au ngā tupulanga po tupulanga I tū mau sali e whananau mai te tono e kalesia. Whananau mai te tono a inga. E tū mau le tuli vai I luma o le atua. La au sume le vaenga ia sa tātou pesa. Whame o le atua lava e wha atua toa ina. O le atua lava e whaatu mawina. Ma o le atua foina te whaamalosia. Because resilience generations are built when one generation faithfully teaches the next that God is faithful. Tato ainga le nei tai au.
Whamaina lulu ina Peteru. Na pau. Na toi si iae. Peteru. Muli ya nei. Na bea o ia matangata. Whaamalosia is tangata. Masalolo ia ini so i tātou. Langona lo tātou whaavai. Masalo fo ia ini so i tātou. E manatu wa e fiu. Fiu e whai melelei. Au te mana au te whaamalosia te oele nei tai au. Le whai upo i sa fulu. Whai mai pe ama mai sina taimi pupu. O le atua. O le atua e alofa tu nua lava ia. O ia lava e wha atoa ina o tau e wha atu mawina na te wha amalosia foi o tau. Mana tua o tupulanga e te talo e wha naua mai e tupulanga e tutu mau. O le tupulanga foi e tutu mau i le lii na te wha naua mai e le manu malo. O le ia aua ine o tātou whaavai vai i le tausini o. Le angalo tātou pale. Ma le ungo le neila lo langi tātou te iai. Whaapale ina lava le tangata i lana mea na pai. Whai o tātou tūna ai mai le nei tae au. Talo nei tae au i ma whai o na. E so mai lu mai I, fia whai sa tātou te talo. Lo o iei whai fi au ma tai tai ma whai ona te talo. I mea fo e o lo o whaau iei oe. I le nei vai tai mi fili ma wha o so songa. Mana tua e tātou loto o le atua. O ia lava na te umau ina lo wola. O ia lava o lana upu na whai mai. Wa mai a te tātou le ule uma lava. Tātou te soli ai I ngata ma akarama. Mea e o mai e whaamai mai e I tātou e whai atu. I le suwafo e su nunuti. Alu ese maa. Ia malosi o tātou loto. Ia malosi lo loto. E te tau lai. Ma ia e manu malo I mea silisili wa whai e le tua mo I tātou. Siki o lima le tua le nei tae au. O mia se te talo su mai lunga le o a fo I mai ma fi talo pe ngai ai ma o tau te talo I le tua te talo le na fa malo longa Bole pe fai tot talo. Venga fan bole te talo mai.
Mo pele avanoa mo pai olo e mana mia se talo. Mo wale avanoa I luma I nei. Ta wale la unga le tatou fai au ia te au. E luani mea wa whaamamafaina le nei tae au le la unga. O le mea mua o le malosi o lau tatalo, power of prayer. It is very important things. Tāu o le vaenga le pe ona tāu el whaiwhi au. Tātou te malama ma tātou I loa le lei o le whaamalo longa le atua I so se mea e mafua mai lau tatalo. O le whaamanuianga le atua ia te oe e mafua mai lau tatalo. Ai ele mea manai a lava lena talanoa mai ai tātou whaiwhi au le nei tae au. E whapea aua ni o tātou whaia ni mea I le tātou malosi. A tātou te whamoe le nganga pa ia o le atua e whesoa soa ni mai. E nā te au mai le upu ia I tātou. E tātou te whaatino ai le tātou ngā luenga. O le tātou whamoe au tū fo lea mo I tātou o le au kerusiano. O le malosi ma le pawa o lau te talo. Tātou te amai ai le whingalo le atua. E le mawhai ai o na tātou whaia ni a tātou whaiunga. I se malosi mai te tonu le tangata le vai. Pa te tāua le nei tae au le toi whamanatu mai a le tātou whaiwhe au. O le tātou whātua tua I le atua mo le tātou whamoe I le atua. E āfua ai o no tātou manuia e ala I le tatalo. Mai te tonu I le atua le nei tae au e ala le whamalo longa. E āfua mai le upu fola le atua. Le isi vaenga sile o na tāua o le tātou tatalo. E a fua ai manuia I te tono o tātou ainga. Tupulanga mo auna tupulanga. Aleluia. O la ufo lep so soani ni tātou ainga I kalesia. Ia whawai o tātou ainga ma o tātou tupulanga I le bawa ma le malosi o lau tatalo. O le whātua tua ma lau talitonu I le ngā luenga le nganga pa ia o le tua. E nā te tai ai mea le manuia mai a te ia. E mai le tala le tuspa ia. It's not by power, it's not by mighty, but the Holy Spirit. E leo le fita e leo le malosi a le nganga pa ia o le tua. Paftai atu, tātou whaiwhi au, pasta pe au, mo le upu whauina le tua le nei tae au. O le tatalo ia whātu mawina e le atua. Lana whauunga. Ia te oe a wāle lau ngaina o le fionga le atua. Aleluia. Whamanuia fōi le tātou. Manatua le nei tae au. Le tātou tatalo mo tātou ainga. Ona o lo whea ngai pēr le tātou ainga ma whaingatā e alai mai o le tino. So se mea lava. O tātou whaalongo le upo le atua le nei tae au. E le aise me sili o na tāua. I lo tātou whātua tua e le whaamalo longa Jesu Keriso. Me lea. Rei alo leo whai masui o le tātou e kālesia I whaiwhi au. E momoli atu le nganga whaaftai. Ma le whaamalo le tātou e kālesia. Malo le ono sa. Malo le ngā lulue. Malo fo le whātua toa le nei vā yaso. O le mātou te talo anga le leile atua I fuafanga o le nei vai aso. Pamanuia fo le atua I tātou mātua wha le nganga. Le ale taimi o le nei aso to e taliu mai ai I lātou. Ia awali tia e le atua mea umai ai I lātou. Ma ia iailan wha manuianga I so se mea. Ia, manatu le nei tae au le ala wha iku tātou. Te loe le tātou folfolanga multimedia? Nothing. Okay, ia le ala alatu. Baftai team, thank you Emmy. Thank you very much for today and this morning. God bless you. We miss you. Hi, Hosanna Logan City. This is what's happening in the life of ministry.
Samoan and English HKM are on holiday. They start back on the 26th of July and they're looking for people to run the holiday program. So if you have a blue card and a will and a desire to bring up the next generation of disciples, please speak to Sam and Pastor Judy. Leaders training is on the 17th of July at 7 p.m. in the training room. All leaders are required to attend. Come with a smile on your dial and a heart expectant to learn, equip, and be better for the kingdom of God. Get excited, everyone. Water baptism is happening on the 18th of July, 7 a.m. If you are wanting to be baptized, you must complete the class in order to do so. If you need any information, please see Deborah and Sulu. That time of the month is quickly approaching. We have our corporate prayer and fast from the 20th to the 24th of July. Let's remember the theme and scripture for this month, building resilience in the generations, and the verse being 1 Peter 5:8-11. A special shout out to all the men in the room. There is men's gathering on the 24th of July here at Hosanna Logan City at 7 p.m. Proverbs 27:17. As iron sharpens iron, so one person sharpens another. Come, get excited, and gather in the name of Jesus. Now on to our community outreach arm, Village Connect. All programs are back on this week for term 3. From playgroups to Palmer tours, encore, and more. Drop in, give us a visit, or give us a call. As school holidays come to an end, we just want to say a big thank you and well done to our teachers and volunteers for a successful Fia holiday program. So I'm Narelle from Child Health at Logan Central. I work for Children's Health. We support the centre down here at Hosanna on a Thursday, attending their playgroup. As overall nurses, we provide growth and development checks and can provide any support with parenting that's required. There's a range of support that includes parenting groups, circle of security, behaviour support with Triple P, help with sleep and settling for your baby, breastfeeding challenges or just breastfeeding questions, and any feeding support, introductions of solids, textures, foods that are recommended or not recommended. We do any behavioural concerns you may have, and also support with maternal mental health and overall family wellbeing. And I think I said vision and hearing screen for the children before they start school. And although we're a well baby clinic, one of the great things about child health is if there's any flags or there's any concerns on your side or our side, we can action that much earlier before the children start school and make assessments about is there any other supports that could be in place, be it just some activity support or as far as NDIS support if you're eligible. But even so, we have really good links here with the Hosanna Clinic, so with connecting with your community connectors, we can help to navigate support that is beneficial to you and your family. So we'd love to see you. Haftai tatou. When I look at Peter, it literally looks like there's not really anything in the bag, eh? But what does the bag feel like though, Peter? It's heavy. It's heavy, okay? Can someone else try the backpack? What does it feel like, Isa? Yeah, it's like slightly heavy. Oh, slightly heavy. Oh. Okay, do some squats with the backpack. Some squats? Okay, if Gisa was possibly to wear the backpack for the next hour, how would you feel? My shoulder starts to hurt. And so sometimes what happens is with the invisible burdens that people carry, they may carry a lot of emotional things. What kind of things can people carry? Stress. Pain. Yeah. Stress. That's this here. See, as you can see, We are going to be but can you see how, what am I doing? I'm helping to unpack. Yes. Am I carrying the burden for her? No. I'm just helping her one by one unpack all in what seemed like invisible burdens. Like when we looked at Peter. And now walk around. How does it feel? free.
I could have opened this backpack and I could have added more burdens. Yeah. So you have a choice to make when you're supporting people that go through trauma or anyone, is you have the opportunity to either add to that invisible burden or help take away. Malo whaftai mo tātou whasisilanga ia ole utangi mai tātou whasisilanga ne vai aso ia e wholo leo e whai ma whongata mbole le sunga ia Pastor Peau ma ala e watu el wha malo le tātou au ngā lulu e molnea sa ia mai se fo ia whalitu ia Penelope mbale talenga malingi apu ia mo le tāpene ino le tātou wha manatunga ia e mai se le tātou malu malu wha mani ele atua lau tau ngā senga nei tai ao ono le suafo Yesu ia whamole lai whamangui mai lea ko ia o ko uma ia vi ele ali ia tātou manuia matautia e se mea te whisau noi e la ngawa e manguia vi ele ali whaftai